Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech ingħata vot qawwi ta' fiduċja mill-elettorat tal-11 il-distrett fl-elezzjoni ġenerali tas-Sibt li għadda. Dan kif u kiseb 9,450 vot tal-ewwel preferenza. Skont ir-riżultat uffiċjali ippubblikat mill-Kummissjoni Elettorali minn dan id-distrett, Bernard Grech kiseb id-doppju nofs tal-kwota li kienet 3,800 vot. Mis-surplus ta' voti li kiseb Bernard Grech, l-aktar li wired voti kien il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista David Aġus b'1188, segwit minn Ivan Bartolo b'1130 u Joseph Grech b'888 vot. Minnaħa l-oħra fil-5 distrett, il-kap tal-Partit Nazzjonalista kiseb 5,799 vot, jew darba u nofs il-kwota li kienet 3,799 vot. Hawn mis-surplus l-aktar li wired voti kien Tony Bezzina b'834, segwit minn Stanley Zammit b'548 vot u Francine Farrugia b'286. Minnaħa l-oħra Roberta Bela ma rnexxilux iġib aktar voti minn kemm kien ġab Joseph Muscat fuq iż-żewġ distretti li kontestaw, it-tnejn li huma fuq it-tieni u l-5 distrett u fiż-żewġ ċirkostanzi bi ftit anqas minn 3,000 vot differenza. Fil-fatt fit-tieni distrett 5 snin ilu Muscat kiseb 14,674 vot kontra l-11,694 vot li kiseb Bela din is-sena. U fil-5 distrett Muscat kiseb 12,886 vot fil-waqt li Bela kiseb 9,996.